I veliki pozdrav svima, ja sam Miki Piro. Kako je Dexrock uspeo na YouTube-u? Dexrock, poznat kao jedan od najuspješnijih youtubera na Balkanu, postao je prava internet senzacija zahvaljujući svom jedinstvenom pristupu igrama, kreativnosti i upornom radu. Njegov uspjeh može se objasniti kroz nekoliko ključnih faktora. Doslednost i raspored objavljivanja. Dexrock je od početka bio dosledan u svom rasporedu objavljivanja. Većina youtubera se trudi da izbacuje sadržaj redovno, ali Dexrock je postao poznat po tome što objavljuje video gotovo svakog dana. Ovo je omogućilo njegovim pratiocima da se naviknu na njegov ritam i da očekuju novi sadržaj, što ga je učinilo najpoznatijim. Stani ako nisi like i sub na kanal Miki Piro, baci sad. Raznovrsan sadržaj. Dexrock ne snima samo jednu vrstu sadržaja. Počeo je se igranjem popularnih igara poput Minecrafta i GTA V, ali se nije zaustavio na tome. Na njegovom kanalu možete naći sve od izazova, avantura, do raznih drugih igrica. Također, često uključuje razne mini igre, uvek se trudi da ima raznovrstan i svež sadržaj, što privlači različite tipove publike. Interakcija sa publikom. Dexrock je veoma posvećen svojoj zajednici. On redovno odgovara na komentare, kreira vidi na osnovu predloga fanova i često organizuje live streamove gdje može direktno da komunicira sa svojim gledalcima. Ova interakcija čini da se njegovi fanovi osjećaju povezano sa njim, što povećava vernost publike. Pozitivan stil i energija. Jedan od razloga zašto je Dexrock toliko popularan jeste njegov pozitivan stav i energija. Uvek je nasmejan, motivisan i daje svoj maksimum da bi njegova publika uživala. Bez obzira na to koliko su izazovi ili igre naporni, on uvek zrači pozitivnom energijom i održava lagodnu atmosferu. Ljudi vole da gledaju nekoga ko ih oraspoloži, a Dexrock uspeva da to uradi na pravi način. Kvalitet produkcije. Tokom vremena, Dexrock je mnogo napredovao u kvalitetu produkcije svojih videa. Od početnih videa, koji su bili jednostavni, unapredio je svoj stil montaže, koristeći sve naprednije efekte, bolji zvuk i vizualni kvalitet. Ove promjene su učinile njegov kanal profesionalnijim, što je doprinelo njegovom uspjehu i privuklo još veću publiku. Prilagođavanje trendovima. Dexrock je vešt u praćenju trendova i prilagođavanju svog sadržaja onome što je trenutno popularno. Na primjer, kada nova igra postane viralna, on brzo reaguje i snima video o njoj. Ovo mu pomaže da privuče nove gledalce koji su zainteresovani za aktuelne igre, dok zadržava svoju postojeću publiku. Dugoročna vizija i upornost. Uspjeh na YouTube-u ne dolazi preko noći. Dexrock je postigao veliki uspjeh zahvaljujući dugoročnoj posvećenosti i upornosti. Nikada se nije obeshrabrio kada video ne bi prošao onako kako je očekivao, već je nastavio da se trudi i radi na sebi. Ovaj mentalitet omogućio mu je da izgradi veliki kanal sa vernim pratiocima. 8. Brendiranje i prepoznatljivost. Dexrock ima jedinstven stil i prepoznatljiv brand. On ima svoj logo, jedinstveni intro i način govora koji ga izdvaja od drugih. Ovakav način brendiranja pomaže publici da ga prepozna i brzo poveže sa sadržajem koji voli. Šta više, njegov prepoznatljiv izgled i stil ga čine jedinstvenim i pamte ga mnogi koji su ga jednom vidjeli. Zaključak. Dexrockov uspjeh nije slučajan rezultat je kombinacije napornog rada, prilagođavanja trendovima, doslednosti i posvećenosti svojoj publici. On je dokaz da uz puno truda i ljubavi prema onome što radiš, možeš postići veliki uspjeh. Njegova priča inspiriše mnoge mlade youtubere i igrače širom Balkana da veruju u svoje snove i uporno rade na njihovom ostvarivanju. To bi bilo to od ovog klipa, sve vas volim, baci sub.